nekoliko tema. Prva stvar je da podsjetim, pošto se Vučić neki dan žalio da mu je dosta više da sluša primedbe oko Stefanovića i te neke dosetke i da se iščuđava da li je ovo ili ono krivično delo ili nije, rekao je da ako neko ima neko saznanje o krivičnom delovanju oca i sina Stefanovića, da podnese krivičnu prijavu. Očigledno da je izgubio Vučić dosta vremena učeći kineski jezik poslednjih nedelja, pa je zaboravio da je jedna krivična prijava podneta 5. novembra. Ja sam podneo krivičnu prijavu protiv Vučića, protiv mlađeg i starijeg Stefanovića i protiv bivšeg direktora Krušika, gde sam ih optužio za zločinačko udruživanje sa namerom da se finansijski ošteti Krušik, odnosno da se javna imovina na kriminalan način pretvori u privatni profit. Pozvao sam se u toj krivičnoj prijavi na, između ostalog, na saznanja koje je Aleksandar Obradović, uzbunjivač, sakupio i prezentovao našoj javnosti po zakonu i zato pozdravljam hrabrost nadležne sudije koja je ukinula pritvor njemu i nanogicu kao kućni pritvor i očekujem još jednog hrabrog sudiju ili pre svega tužioca iz Tužilaštva za organizovani kriminal da pokrene postupak protiv Vučića Aleksandra i Stefanovića jednog i drugog i bivšeg direktora Krušika, da nas upozna sa saznanjima do kojih su došli BIA i Vojno-obaveštajna agencija, po čijem nalogu, znači po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal, BIA i Vojno-obaveštajna agencija su dobile nalog od njih da dođu do činjenice koje su vezane za zloupotrebe u trgovini oružjem od strane klana Stefanović, firme GIM i ostali koji su umešani u to. Moram da dam jednu leksičku ispravu. Na moju veliku žalost, ali to je istina, Srbija ne prodaje oružje, Srbija prodaje municiju i to je dramatična razlika u svakom smislu. Dakle, očekujem ili od Vučića da sazna ili od nadležnog tužioca u Tužilaštvu za organizovani kriminal ili od gospođe Dolovac, koja i dalje mudro ćuti, da obavesti srpsku javnost šta je sa krivičnom prijavom koju sam ja podneo pre skoro 2 meseca. Imamo informaciju koja može da se proveri na sajtu Ministarstva finansija, da je Siniša Mali obrisao svoju doktorsku titulu iz biografije koja stoji na sajtu tog ministarstva i ja pozdravljam taj potez, ali takođe pozivam Nebojšu Stefanovića da obriše iz svoje biografije i titulu doktora i podatak o završenom fakultetu, pošto ni za jedno ni za drugo ne postoji nikakav dokaz. Od gospođe Brnabić tražim da obojicu izbriše iz sastava Vlade i sa sajta Vlade, ali i suštinski da ih smeni, a od građana Srbije, ako za to budu stvoreni uslovi, očekujem da na narednim izborima obrišemo ceo klan Vučić, zajedno sa svim prevarantima, kriminalcima, falsifikatorima i svima drugima koji su deo njegove vlasti. Danas je na dnevnom redu, ako je utvrđen, a čini mi se da još uvijek nije, i strategija bezbednosti naše države. Ja sam na prošloj konferenciji za štampu pitao, pošto u 2 dokumenta, u strategiji odbrane i strategiji nacionalne bezbednosti piše da nije isključena oružana agresija na Srbiju. Pošto imamo očigledno saznanje, svi, da je Srbija u okruženju, da se graniči sa državama koje su članice NATO pakta ili koje su pod direktnom kontrolom teritorije i države NATO pakta, kao što su Kosovo i Bosna, da nam se objasni, građanima Srbije, zašto smo mi pod pretnjom oružane agresije NATO pakta, pošto ne postoji ni jedna druga država koja može da izvrši agresiju na nas, jer bi morala da bi to uradila pređe preko teritorije, bilo vazduhom, bilo zemljom, kopnom,
preko NATO pakta, što ne može da se desi bez saglasnosti NATO pakta. To znači da imamo jedinu opasnost od oružane agresije na Srbiju od strane NATO pakta, a oficiri NATO pakta sede u našem generalštabu. Vučić se hvali da je omiljen u svim državama NATO pakta. Naša snaga odbrambena je povećana dramatično nekoliko puta sa 5-6 škart aviona i onda je potpuno nejasno kako nama može iz svih tih razloga, i strateških, taktičkih ili bilo kojih drugih, da nama preti agresija od bilo koga iz NATO pakta. Ja očekujem da u današnjoj diskusiji čujem objašnjenje. Pa ako je to tačno, da onda znamo kako da se spremimo i da možda pobedimo još jedan NATO pakt kao što smo to uradili 1999. godine. Bojim se da je to samo nastavak jedne plitke, bizarne, primitivne kampanje u kojoj Vučić voli da se hvali skoro više od Vulina time kako je vojska jaka, velika, moćna, spremna na sva čuda. U tom svetlu treba gledati i to da su 63. padobranska i 72. specijalna brigada ponovo deo, bar po imenu, sastava Vojske Srbije. Pre nekoliko godina njihovo ime je preimenovano u bataljon, što odgovara realnom potencijalu i snazi tih jedinica, ali sada sa po nekoliko desetina vojnika i oficira koji su u sastavu jedne ili druge brigade, to se zove brigada. I to je samo još jedna onako igračka gde se, kao što je velika Srbija bila igračka za radikala Vučića, tako je velika jaka vojska, velike brigade, velike autoputevi, sve veliko, privredni rast, mala nezaposlenost, sve su to igračke u ustima i na kineskom i na srpskom kada o tome govori Aleksandar Vučić. Imamo, sećamo se, pre 10 dana na Svetog Nikolu, tačno to znači pre 5-6 dana, je svečano otvorena izgradnja digitalnog koridora Moravskog. I tad je bilo pitanje šta je digitalno u tom koridoru, osim ako se ne misli da postoji neka digitalna prezentacija toga kako će on da izgleda. Ali on naravno nikako ne može da bude digitalan, on može da bude od asfalta, sa ivičnjacima od kamena i može da ima znakove koji mogu da imaju svoju digitalnu formu, ali to sam koridor ne čini digitalnim. Ono što je analogno i očigledno, a može da se stavi u digitalnu formu, to je da su tog dana završeni radovi. Znači, kad je Vučić bio tamo, kad je s onim zlim pevao šta je pevao i kad su se vrckali po bini, radovi su završeni kada je bina sklonjena sa trase koridora. I od tada se nije desilo ništa. Od tada nije pomeren ni jedan kamenčić na tom koridoru digitalnom, što govori o tome kakve su te velike investicije o kojima Aleksandar Vučić priča. Dokaz tome je da evo ponovo 2 meseca kasne roditeljski i dečiji dodaci. U hrpi para, u tome da imamo nikad veći budžet, u situaciji da sve radi fenomenalno, da su profiti ogromni, da su plate preko 500 evra, ne znam šta sve, mi imamo ponovo da najugroženija grupa stanovništva, najugroženiji segment, a to su korisnici dečijih i roditeljskih dodataka, ponovo moraju da čekaju nedeljama i mesecima ono što im je zakonsko pravo. Ja moram da se setim 2001. godine i 2000. godine, druga polovina, kada smo kao nova vlast morali da peglamo i popravljamo sve gluposti i sav kriminal koji je radila prethodna vlast. Između ostalog, to su bili veliki zaostaci u isplati penzija, u isplati dečjih dodataka, u isplati roditeljskih dodataka, u isplati porodiljskih bolovanja, stara devizna štednja. Sve je to ono što je ostavila prethodna vlast, čije su vedete, ne baš na prva 2 mesta, ali odmah iza njih su bili i neki Vučić, i neki Vulin, i neki Dačić, i svi ovi ostali koji se danas predstavljaju kao uspešna i velika vlast. Ovo, bojim se, liči na vreme nakon 90-ih i ja se nadam da ćemo skupiti dovoljno
uslova i hrabrosti, odlučnosti i pameti da stavimo tačku ovakvom propadanju Srbije. Konačno, ima i nekih pametnih stvari koje se rade. Jedna od tih je da je Gradski odbor Nove stranke u Zrenjaninu napisao deklaraciju, ekološku deklaraciju o tome šta sve treba uraditi u Zrenjaninu, kako treba uraditi, kojom procedurom, kojom metodologijom i iz kojih sredstava da bi Zrenjanin prestao da bude grad na ivici ekološke katastrofe, a on je takav već duže vremena. Kao što znate, tamo vode za piće nema osim u samoposlugama, u bocama. Tamo je aerozagađenje jako veliko, tamo se prave nove fabrike koje su kineske i neke druge koje su pravi novi izvor zagađenja i u toj deklaraciji, koja je već dobila podršku građana Zrenjanina i jednog broja političkih stranaka, stoji opis kako to treba da se radi. Ja pozivam sve u Srbiji na lokalu da urade nešto slično i da to bude jedan od njihovih programa za izbore na koje treba izaći na proleće ove godine, ako se za to stvore minimalni uslovi. Hvala vam.